Ibe ting chua ilungta pen menen mai kram kyo zeng kai skui rimai gu Marasam News kadai rensa Zeme kona pungwangai dele China kadai Henan province ke danai kram kyo zeng kai stroke damai ke anui Zeme nata ke relang betuz dui ting khai gena rarit la robe pizine bird flu H3N8 variant nam ruita gena kurarit pejet ketsibe pet chuna a anui Zeme nata ke apo rarit petchela dele is Marasam pogai dele China National Health Commission China kadai ke anui Zeme na mi pumsak iba hangge karhe is rezete meduina hai manata ke ramba guys apo bird flu H3N8 variant nam ruita gena korarit pejet ketsibe pet pelam rang chichak guys apo rarit bird flu dui ting khai gena rarit la rose anui Zeme nata ke ratet hunglei je salei China National Health Commission na Marasam pogai je China kadai Henan province ke tingkum madai rahang mana poina apo bird flu H3N8 variant nam ruita gena korarit pejet ketsibe pet nraza patnebelam pipet la lei je chule zai China National Health Commission na saza I think kumadai rahang mana poina na na ka kan ruidung na ingak puira medu pekiyen kwitseba medu kahala kana nrara numlei je sale anui hai menane chigai rai le apo bird flu H3N8 variant nam ruita ge kurarit la robe kraibe tinge hekun heteiza nam ruita ge na apo hararit petsebam dele kana anui Zeme na ta ge apo bird flu H3N8 variant perelang ridele je sale danai kram ke zeng kaiming mama ge Japanese pui kede ge chinglang ringti lang bo pui dele je kede ge maning dolak per ro ko ge belisi kwak Guinness World Record ne chigai pe pui bizine ken tanaka patingkum haket cross kui ge pakring tingkam gai lubechang danai kram ke zeng kaiming mama ge France pui nan mi pui mi mira se jegene me mara sabe pui bizine sister Andre patingkum haket krote set naiting na mi pui rex na chum chunaria changma ring zaba mi pui du kede re pe mik madai ge na ka ge chinglang ring ti lang bo pui de leize Guinness World Record na klang gai de lei Guinness World Record gu website na sa je sister Andre je kana ke je cricket tingkum changket high school madai ge Lucilia random ke chebam ge lungke gai de lei pa je World War 2 kede re de di tingkum changket high school daima dai ke reite je bambe tinge sister Andre ne na poimera medu ka re je me maragi gai pui teura sab kai ko de lei Zai sister Andre na tingkum chang na jang ka ket ke world oldest COVID-19 survivors kede re pe ming bandai ke COVID-19 rit wangze minami songa sesita di beria chadi bege ring pe pui de lei je kusarit ki gule sine chigai pe pui de lei India kede gu prime minister Sri Narendra Modi ne jinai kram ke jeng ka te set ba mai ge Dipu Karbi Anglong district Assam kede ge wangchang kai je prime minister Narendra Modi ne peace unity and development te se be gate nai be pumken poket chang banai di chun to chu be de bodi me misonga me wang ro lu ze lune bam me lo ro te pe rally ge ka zo gai de le zai honorable prime minister Sri Narendra Modi ne apo rally te pe ge sa ze double engine government state nai center ge Bharatiya Janata Party BJP na government pung samba में state रमे पुनी BJP government ने सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास ने सबका प्रयास को संपुई कांगने पुम कहते जला ले जक चुले Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ने Veterinary College Dipu Degree College West Karbi Anglong nai Agricultural College Khologan West Karbi Anglong ge teluchura bentu foundation stone kacharangang plana teuse kro hamngi gu matabam lepet kai dele zai kunta aket minute hadaming ge Prime Minister Narendra Modi ne Assam Medical College Dibrugarh ke wangchangai luze Dibrugarh Cancer Hospital kachi da be teluga lai lube cancer roki lepet kai dele zai kunta kachum ninge Prime Minister Narendra Modi ne Dibrugarh Khanikhar grong Assam nai anui North Eastern State hange kachi da be cancer hospital sarok lepet karai dele aime cancer hospital na kachi da be lepet ka be district ke Dibrugarh Khorachhar Barpita Darang Tejpur Lakhimpur nai Zohar ke lepet kai dele Zai Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ne Assam kadege cancer hospital rehki sna pe pibang telechura hang foundation stone tu lepet ka ve district je Dubri Nalbari Golpara
Nagon Sivasagar Tinsukia na Golahat ke lepet kai dele je kechele India Meteorological Department India ke dege tingnai ibe nai tingnai shabe dege pasorang to meduine jinai kram ke zing kate set bama ge san to guys India ke dei bam kacham bam ge wang rabe je minge lunge petet to be nai kalum be pugu temperature kalum be nai ka ge ba kan de be 45 degrees Celsius petet to hangule je sale India Meteorological Department IMD ne sandu guys IMS state mengu Rajasthan Delhi Haryana Uttar Pradesh na Odisha ge na ka ke kalum be petet to be temperature 45 degrees Celsius on zo je petet to hangule je sale India Meteorological Department IMD ne sandu guys na kum tingkum chang na jang kai ka no ge India ke dei na tingpe na mikyambia northwest ke da tingkum haket kai ka na so na in na kum ne pani changsing je kalum be petet lang release Indian Meteorological Department ne sale indigenous people from na Dima Haso Autonomous District Council tingkum loriax market foundation stone ngi ka ga bage Dima Haso district ya ba me minami songa medu apo ngi ka ga bage gozo raphima kulaize indigenous people from na sanduga dele plam ane North Sasar Hill Autonomous District Council kuza bambe Dima samene Dima Haso Autonomous Council hang takli guys Assam government ne pakake ko bogura North Sasar Hill Autonomous District Council le marake kan size ki zambe phugai magleize indigenous people from gu president L Kuki ne media ta gar sampaugai dele indigenous people from gu president L Kuki ne saze Dima Haso district longe anui travel me hazet kacham be krugu chumla leichi ge North Sasar Hill Autonomous District Council ji te heleze Dima Haso Autonomous Council takai beze anui travel me hazet kacham du te imbiani beta te tulia leize sale indigenous people from na saze Dima Haso Council get teluk chi bege Dima samagu nda rahagu chi bamra be chu sumzai pe main rit bambe hazet eket lam go na ranglia zai nan Dima samagu a eket tu kazo maglei sale indigenous people from na saza government ne chunaria changbe sorkri gulesi kwake gazette notification ge North Sasar Hill Autonomous District Council ji Dima Haso Autonomous Council teukli be maduga leize plam rangchi chakai delei anui hai menane chigai rai ile nan Dima sa tribe hazet kacham be Dima Haso district ke indigenous people from dute sapkai zaba me hazet marame zai council ji te hileni be lugai lakchaba me hazet marame Zeme Naga Mar Kuki Baite Basfai Naik da be hazel maramele te sapkai la leize indigenous people from na sale India Prime Minister Shri Narendra Modi ne jinai kram ke zeng kate set bama ge saze anui North East region ge Armed Force Special Power Act upspa hindi lutonara punina nrize punila kai je tatayula leize sale I the Prime Minister Narendra Modi ne peace, unity and development. Desi be gate nai be pumket buket chang be nai dichun to su be deuge bodi me misunga me wang ro luze lunai be bam me kira lo rote pe relige saze Armed Force Special Power Act upspa hindi anui North region pabam ka sagna Armed Force hindi lutuni beze hindi zai te gai ra het pet kai be law and orders ibi hangze tu chu bam dege lutuni delei je sale Zai Prime Minister Narendra Modi ne saza krai bitinge Assam government tingkum himre pungwanga be government ne apo Armed Force Special Power Act hindi lutuna ra te makje te kesin gai rise te ndi gai zabam de leiza Prime Minister Narendra Modi ne sale Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ne saza Bharatiya Janata Party ne central ga government tingkum te set punga begine North East region ga du pabam ki me apo hindi lutuni de leiza ne punuina apo Armed Force Special Power Act upspa hindi North East state lei nege lutu khamnara rize punila kai je tatawla lei je kachirle zai India kadai go Prime Minister Shri Narendra Modi ne saza kraibe tinge anui North East region ge pograbe moro pokpa bam teze ka ge be na hindi te pang bena anui pui me na anui mushi pui mra me ka ru lang je bam de lei kana chuna ap nui zuria ge ranga chai je thaza bengolu je poraga sang lei je sale ai gina na mai gu Marasam news ka loi ge de lei pi guys ang kingani mele indu to de lei